Punggaham jotono no punggasang ni jora batabok aboni bagai jotono punggaham ya pharo. Good morning English kok bai kini hino gai amo hake no tini ang kisah norok bai share khlainai about life no to life mane sini life sini langma no han hinai kok borok bai gai sini life to seng tabuk actually bachelor sikla rok ngang kai to saksniya go khapromo rammo hone hinjagle income ni lama ma natok layo haita income ni lama ma natok layo income gerei no hinai sikla rok tam hinba sengnuk na tiprawo sini tipra hastewo unemployment rate blai bangi tong ngeseng sini life success mana hanga kai neng asok bota tongdi haino kai bakso to sawang lekha pora paijak amte degree na hajak phebe income korei nesau na dini kheto eba ni land eba immovable property tong khanga kai neng arono hoite onek kichu earn khlaimano do neng like earning ni life hanga neng cultivation khaimano om hero onek gaham ideas tongo do kom jarawono lakh poti ngi mana jat ano baga angno suggest khani je omo hairong no business no rom khangai palai chawo gai eba norok bagai torok phano kai mano sang baksa lajja godo lekha pora pori ang doctor engineer advocate tege gilama omo hai enai wansuk layota ambai khalai laya laji lai tiro amo herok bo ngi tongo ngamte herok ma saya actually do seng besar lai ab sikla lai bono seng saving khai rang aju joto kichu khanyar nan tamne kayango nung jepur 60 70 80 years ngi thangan aro kor nung ekdom himui meng thanai bebang no jagan kutul meng thanai pur kan nung khanya musung pas khaimia bakha busuk yogoi tong no amno bagai yo sikla jarawono joto kichu khlanya nita ngaboni bagai no ang je sana musung je norok no sikla jarano haini ereng tahodi selo hunpano neng ajina nangnai akokse ngai baksa ba easy way khlai aji wa baksa ba kolom ti khiklai eba rom di bolphan pin gabo bu kaisa hard work khlai rang aji ngom haite anga tabuk to modern jugo I network ni jugo baksa network ti ba jaga tong kai jaga wono one business fainok naituk dibo bo kai khengkai kom jarabo return eba no profit arnai ama hai mananya mawan soknai ngai apono ni life ngai takaisa ni upcoming planning rock ni upcoming planning rock buino share ta khlaide muskang ang tam khaine dong tam ngai sinoro wo gobang masini tibrasani bisingo di motivated khaine borok onek tongo abo khaike sa jano ba ai am khaike bahingno ba abo buibo khaikia buibo ingya nokha baking na ba hanai di motivated khaikibo ama hai di motivate ke sabdan uglok phagian ui man haka dum baka sabai ki honga amti rok nungja gota ngaboni bagai no nini upcoming future plan rok asuk share ta khaide nangka nang daibo note khlai ning ton donni tai nin khasuk sa nin logi somoi to nang share khaima no abo haita gai friend ni bising phano ekdom otras ganang borok no phano nang share ta khaide nini upcoming plan rok tam hinba bo buni sanya bun sanai on bagai abo haing thanai no jepro nang success kai phuno go apor to sadi to ya mo haita am sunung situn about life ni ti about success ti anga mo sana musung je phade seng jeman sak seng aglayana ebo khlaima khai seng khlailayana am haita ga ang sak bai thangbo olamo ang himi tong tabuk amno bagai ambo wangsu hui tong ga am hai phadi seng pal baksa khlai ya prisheka tomno sikla jibon o earning jibono seng hani maganang seng thanglak hani maganang thanglak ni ang wanso gota ngamsung no hambai rano channel no tong jalgai tongkhai no like share subscribe khaire di hambai tai samalai next video jotono kaham tongdi tai have a good day.